Poliklinika Bocokić, laboratorija opremljena najsavremenijim i najpouzdanijim medicinskim aparatima. U laboratoriji se radi ispitivanje hormona štitne žlezde za žene, za muškarce PSA tumorski marker za prostatu, CRP za decu. Naravno, tu su i analize krvi, mokraće stolice. Priprema za laboratoriju je jako važna jer direktno može da utiče na konačne rezultate krvi, urina, brisa. Za većinu analize iz krvi, odnosno za većinu biohemijskih analiza, je neophodno gladovanje 10 do 12 časova pred sam postupak uzimanja krvi. Naravno da možemo da koristimo vodu i sokove, ali bez zaslađivača. Za imunološke analize hormona, tumor markera i virusa dovoljno je da se ne jede 3 do 4 sata pre odlaska u laboratoriju. Kada je reč o analizi mokraće, to je već poznato. U laboratoriju se odnosi prvi mlaz urina. Ako je mikrobiološko ispitivanje urina, odnosno urinokultura, kao i za sve mikrobiološke analize, to je najbitnije da li je pacijent bio pod terapijom. Ako je bio pod terapijom, odnosno uzimao antibiotike, neophodno je minimum 5 do 7 dana da prođe od zadnjeg dana uzimanja antibiotika. Za sve briseve generalno je jako bitno da li je pacijent bio pod terapijom. Ako je bio, pacijent mora da prođe period čišćenja u trajanju od 5 do 7 dana od poslednjih dana uzimanja antibiotika. Bilo bi poželjno ako je bris grla u pitanju da se tog jutra ne peru zubi pastom za zube, znači čisto može da se ispere vodom. Za urogenitalne briseve, znači takođe. Znači, bitno je samo za briseve da li je pacijent bio pod terapiju. Za decu je važna kako opšta, tako i psihološka priprema. Roditelji savetuju iz Poliklinike Bocokić ne treba da lažu svoju decu, već treba da im kažu šta ih tačno očekuje. I ono što je jako važno, rezultati krvi i urina gotovi su za 20 minuta, a ostale analize istog dana najkasnije do 14 časova.